dot mi nu lepa ulenaw na nandam chiaw na mo nihin November ni somthum thong ni kulali daha kha post thong chimnak sham kan thok changlai Tonzang a Palek pathum tal in Zung Rianṭuantu Minung zakhat Leng ni CDM an Tuah Tonzang Khua SAC kut tang Zung pol a Rianṭuantu mi Minung zakhat Leng ni Tonzang mi zapi ukshoi tu busin a CDM an Tuah tia thai asi atukum August thachung longlong a Zung Rianṭuantu Minung zakhat Leng ni CDM an Tuah I Biaknak min an thuter na hnu a Minung somthum chu Chimnak mun a kalter an si changtia Tonzang mi zapi ukshoi tu bu in Vanlawng ngei tu pakhat ni achim CDM atua mi hnalak a Tonzang SAC Palek sakhan a Rianṭuantu mi Palek pahni le tamu Palek pakhat zong an ital himnak mun a an kwarji lo mi hna zong Biaruahnak an to chuama hna leo asi CDM atua mi hna hi Tonzang Khua I fim chon nak si zung peng uk zung le adang dang zung pol a Rianṭuantu mi an si atukum meithla a Chinland Cozah ral kapni an jaklak mi Tonzang Khua ukshoi nak chu Tonzang mi zapi ukshoi tu bu ni Vanlawng alak I runven nak le a Chinland Cozah ral kap CDF Tonzang le CNA ni Vanlawng an lak ve tia thai asi CDF-Matupi phuni I Remnak kong a Biaknak le Upate ni Biaruahnak an Ngeih na Chim Brotherhood chungtal CDF-Matupi Brigade 1 le Chinland Council chungtal CDF-Matupi Brigade 2 karlak a I Remnak a kho nak nga Matupi Biaknak le Upahna ni Biaruahnak an Ngeih na tia thai asi Matupi pengchung milu thong sha leng le Pastor Somruk Leng IO in Pastor Pakwa chu kan hnu thla a khan CDF-Matupi phuni he voini veve Biaruahnak an rak ngai chu Biaruahnak ni thilsining afiantar mi chu CDF-Matupi phuni ni Irem andu Matupi kongkaw a Matupi pengchung mi ni anmate in toljel andu kapni idaw nak ngol I phukhat le phukhat karlak a zumnak sar andu ral ka pakhat budget pakhat le nol pakhat tang a andu I social media a thongpang diklo in phukhat le phukhat karlak a ral sarnak to lo andu tia thaitarnak an Tuah Aralai mi chanchung a CDF-Matupi Brigade 1 Brigade 2 le Remnak sar tu pastor phu mun khat a Biaruahnak ngei ding in kan irua chantia thongthannak a an langter Vanlawng Thlak atong mi Lumte Khua Chinland Cozah ni abom lai SAC Vanlawng Thlak nak ruang a Hlaing le in lo ro ral nak atong mi falampeng Lumte Khua cha a bom nak kampek lai tia Chinland Cozah ni November nikulinisari a mizapi sin a thaitar nak atwa ka daw nak a umlo nak mun Lumte Khua a SAC ni Vanlawng in bom athak mi kong a Chinland Cozah ni dulo nak zong fakpi in alangter November nikulini ruk zing lei swimilam thlai khat le cheu chong a Lumte Khua chu SAC ni Vanlawng in bom athak I mizo thlobul nak si in akhen pin a in lo cheu khat zong an jok na Vanlawng Thlak nak a Minung pasari an nun nak aliam I adang Minung pali hliam ma an pu swal nak ngei lo tol chung mi an nun nak aliam mi kong a Chinland Cozah ni ngei chet pi nak zong alangter SAC ni valai chung ramkip zulding mi international law abuar I swal nak ngei lo chin mi phun na chung a nitin in tuksum swal nak atwa tia Chinland Cozah ni alangter Minung Tlaihnak Nawl Chuah ding in an Halmi Asia Parliament ni Dirkamh Valai Hua Becei nak Zungpi International Criminal Court ICC ni Minung Tlaihnak Nawl Chuah ding in an Halmi kong he petlai in Asia Parliament phu APHR zong ni fekte in Dirkamh tia thai asi SAC ral ka boizik Minung Tlaikho asinak nga warrant chwading in November nikulinisari a ICCC ni luzik karim khan ni Halnak atwa SAC ral kap ni Rohingya mi phunpol chung I tuksum thanon nak le nushin chawvaw buarnak phunphun an Tuah mi kong a Minung Tlaiding in ICCC ni Halnak atwa hi asi ICC ni Tlaihnak nol achua zong a Myanmar chu ICC chungtal kan silo cha a kan chawhlang lai lo tia SAC ni achimna in ICC ni warrant achua tak a chun timtua nak ngei cha ding in Minung ni akut tangpol afial na tia thai asi